Kithagirwa kiri gikeno gikinene kuona ati mwekuru akwawa mwana. Ende kwira wa ngui ti kwa mwana, ngui ikurera mwana. Uraribo Nabu wambagiria ndaika 30 mwana arikia akweja nthiguru neiji. Nabu ni na njira ya gonkia mwana uju. Gakenge kethagirwa karega kanini mono na nikyo gicuci gikinene gia ntomononi. Bethagirwa barina ugua ni onto batethagirwa baiji na araba kambiriria uraribo mwana. Nyanya rari na ororo mono na ginya wonka mando no igwa kanipo tukaina ororo na nyanya nyingi nyara iko noro nontu no gato kunganganeria ari umate ari ra umano nto atonka ringi ndaonkia ringi kana kwa kambere katanjumbira ma iga komaba mama for so long tila ndaro tuko atira ujuria ntuko onto bakurigaria ni atire ejete ngugi njomo na nikithomo gikai muno kendekanaga nikenda ino mwana amenye uria abati kuwata na gonkia mwana wawe tira mtu aya wakana kawe kambere oro batere kuthithia kana gaka gaku kabatere after wamenye uko wakana kabatere gonka within the first 30 minutes kana nyuma ya ndakinga 30 wamenye uko wakana na kuma au kana kabatere kwithiraga gionka ka mama ugagokia within kagakurukira mathaja 3 gatironka ni mantu ya makai mono ya bati kuthingatirwa kenda mwana onka ura kwagirite na gutigira ati akona leushagirite ndene ya mwiri ni kenda ebanira na mirimo otauria tugutarirwa ni murigitani kwa mbere ma rira mbere kana keza kuciarwo mwiri jethera ju tayarishite kana gaka gakeza na iria riruma kweza automatically ura ubatere gwikira kana gakurira ugonkia ubatere mbere maguko make sure kana gakwiga kunikiri boga ugakagwatiro nzareku aja ikethere kigwatira kiongo kya mwana then ajangi ukagwatira mwanka na aja mugongo na kuina mau no kunikirite kana gakubwega harafu nzarenge mwe ikethere utege ntu igwate kenda umba kugwatira no nyonto ya kurira ugonkia kana no rira ugonkia kana nzareku ibatere kugwatira nyonto bwega arafu ka nyonto ekuna muromo ja nyonto na ukunde kaukairo ika nyonto kabatere kwethera ke muromo jo mwana rire agonka kenda akusia nyonto ekwite kaume kironda na mwana omba gonka bwaga atikumeria ruo no egita no ririko mwana oku abatere gonka around kuma 15 minutes na guitia no nkinya 30 minutes no lakini abatere gonka onka nyonto emwe wa monka nyonto emwe agonka kuma mwanka 50 ndakinga 15 kaninya 30 agionka nyonto emwe kenda arikia riu ukamugarura ke nyonto engi mantu gonka ria ronde nyonto rithera rina muhimu no ntumwana riria onkerira ria riria mbere rithera riria zore nyunya roze kenda ki nyonto ethira no lakini mwana onkeria ronde riria rike nyonto agonka ronde burumo ankarira rina proteins na nutrients yonde ire akwenda ukethira utikumba kumwikira atigweta nyonto bwega uria batere kugwata kwa mbere mwana no nke ukaigwa mono iru akumeria na akara kimeragia ruo after once agakara kiugi ukigagwa kiuzo ukagikuruma ukona mwana zoka kuthithia za kwenda gutaika no lakini riria kana nyonto eku igatwika niumire za kironda no nturonde igakara zoka ugo gukucia na mwana ni agukucia ikare zoka kira gitagwa nipple cracking nyonto eku riria uma kironda za kiu nandi ubatere ku make sure za rira warikia gonkia mwana ukamwikira no mwikirite nipple bwega na gukucia bwega ya uma kironda za kiu ubatere za rira warikia gonkia mwana ukakataga ntu za Vaseline kantu karaga kaomba gusuthi nipo no lakini mbere weza gonkia mwana kaire ubatere kwamba kuthambia nyonto era kenda mwana atigonkeruko untu bungi muno bura bwithera bwe challenge ke first time mothers imuntu rira gonkia kana akaigwa ekira mwana akaigwa nyangiri muno ke nyonto ukona antu baba ingi bate kwenda gonkia mwana untu bwithera bwe common muno no lakini muntu onkia itare mbere ra zairera za thatu bwithera bwathira mwiri buru na muntu akamenyeria tuga kurira ikuge ntu kya mbere no lakini mwana te must yarira yakenda gonka no ethere na thina ingi cia mwanya na mwanya ira ciumbo tumarira no lakini mwana narira no ntu bwampara mwana rira akurira no ntu bwampara abatere gonkwa na tukathingatira mantu zozonde twarikia kuga ringi no ne mwana ujo arizokia ethera inya ingwire o mwogete acio
no kona tu akuthiurukia muromo ntere cionthe akienda gonka kana ringi ukethera inyana ekire biara kanyui bia gonka kou magita tateu cionthe mwana na kubatere gonkwa igita rimwe mono twana tutu tunino tututethera tumenyerete maisha jaja naume ikethaira kiendete kumama mono no lakini kana gaku ukona joka ga kumama ubatere gukara kugaikitha na hata kuguru kidogo kagatweka alert kakiendelea gonka ekoro bamwe ibare magwana bange bakarega gonke mwana bakauga nyonto igasura bizithairo ubangire gokugia kana karega ku batere gukenda buru na kila kitu kira winakyo esa sawa manto za antubuga mtonke mwana nyonto igasura dairo wonke mwana okwekira murazi azire reform ogonke na egitare gonke rathira the breastfeeding period egitarira mwana okwa gonka rathira nyonto cia kutwikethiro ira no mora ciari mbere egitare nyonto inene aga mono nonto bwetia egitarira orikia gonkia nyonto cia kwitethira affected